Kolega, Šta je? ajmo, Evo, često imaš van. imam dva možda. Dobro, ajde kreni gore. Uzet ću pitoj puć, šta god je. Ajde kreni gore, pote pitulj, puca, sve isto tu govno. Ajde kreni gore. Čeo, ćelije. Ma neki dušmana, ja sam te, čekam te gore. Tačka. Nema nikog, šprintaj do gore. Alo, alo, kako je Pera? Dobro. Što Jel ga- razgovor koga je? Točno ili niste? Nismo, ko što ti ga tera, kako je on? Dobro. Protiv. Bez pera, sti pera. Sti pera. Ja ga zelo mujo, kot ja znam. Pera što mu ga tera, baš što ga tera. Pa isti ga kaj je bio mujo. Pa Pera je tu. Mujin brat. Mujo nema brata, mujo i kic. Per se crkao u kamion. Jebote dam. Pero, Valja pješač i ubi baš. Či ubit će se sad stigli brapo moji. konačno smo stigli u Heliš. Jesi ti još ogor? To ulazi unutra i šuti. A ti gore ulazi i šuti. Letimo, mi letimo. Letimo, tako 2 minute. Letimo. Ma ne dolazi se tako. Smrde. Uzi, jel da? Treba neki jefto, mogu šakom gledati. Ne lomi. Jo! Šta bi? Ja sad je napolju. I bješ na vajli. Otvorim vrata. Tako je ovo i dalje gori. O, Murkan iza nas! To je to. Ne znam, nisam gledao. Gdje su? Ih streljam. Završajmo. Ranjen sam, Novajlija. Otvore, Novajlija. Zato me mnogo boli patka. Završajmo. Šta ja treba tebi da radim sad? Završajmo video. Novalija, ja ću te izliječiti. Ja nisam Novajlija. Da, ti si ti. Ja ću te izliječiti. Završite video, to je to. Znači, brapo moj ima da te izliječi. Dobro, hvala. Sljedeća pljačka je banke. Da, hvala.